Usteka akanga takana takina tin tau sinte kana pa iya na yung tau tek di no karakana ya rawens tan samos na usia minita are kadinek ay pakaya de pero ngayon na yo on ngay ana pakay rap Ora pada sati na pusti ko mic ena kaya kakam sisra kayo iro unte minute to pota kin makuri bukin testwa ona po Martin Morris ena ko unte minute. Honorable Speaker, tayo na yes pa mo na utin dito may tawag ko sa kami uri naman di ali tayo makain na nukan kami uri ko Speaker ay pun kain na raw sa iyo at ting at kami uri na ko mi kan na mo may uri ayo kaya kan na sila di sa titiman na kaninek may Peru igugurin tekin na pa ya sinuwakin kay monte pero ngayon na iyo para sa pay. Ora pada te minute po kanam select mantai te sati. Baba Madam Speaker iskaraba de minita na nakak iskaraba ba ngayon ay makuya kanon na yo si sir ada pa sabon kami apa tu buksi ang saksa kina nurat tera kayo inon te paceta yo tena ta pun sai ini ada pa te sir sabon kasko pa kanon te tera tenia no pare ngangan tai kana ko ya pun senda ye yana yang tau te kan karakate tu mai sai yon te kan tani nga pare yar tenan narawens ke tenan polis ke yang anak tenan samus ya pun men ay karapa na anak ka tau te ka sa sir ada kan tani nga pa nama kuria kinon te ya apa pa te sampai erap Ora pada sati na pusti ko mic te minute. Tapos sa pera, balik bukan sila kita ko ba ayor pun stabona men sila sa tiya rin may yan ano pun mga ruwamiyan de kang ati busiya yo ay bukin de orang ay to ba naron na yasan te kin yasan wag de to ta kamba kuni ki to te bebera ngayon na yo ay non kay pa yasa te porong kay ay apun ya rapi le pino imere na ya ke sa san mu yo ko ya pa ana karawan sura ngaya na ngaya documentation yo na ngan de tayan kana ya ko ay to ba au kan tani nga pa ya ko na ben ndikitay na pa ningay naroon na riyan sa natin tarayan naroon daw kaya kami may na irawat ay tira sa taraya si skaroron tarati tamusin na no staraya rawin sangkay staraya meto kana sa mga kangat kataratara ang kwato kana to ti serary sa mga taratara yan kumpiya me to kanga likiliki yan ako kito council kita akan kay kanuan ta kami tabay on detayari isunok ang anira ang kanta ning ganda pa ya to pa kina ton dito ya ako pas ko was karaw tiya bayak din ton ta kataw mo ya kay bang otaw pun tumay siya wali dik ya ki to si ya kina pa kan ni do si ra buat yang kan haruna ba ye te increase yo ya ka peneta ta tan mo nga ya ni au kan tadi nga kan haruna ba e pun e taw na ben na te pache ti ro ran te ya yo ke to tira ya ko na ben no kompetiti na nun to de ya pun dia harap sampai Ora pada te minute a mic te minute ya pusti ko. Te sati po kan diam strike. Rabate Madam Speaker iskaraba de minita itaw pa ya pun raw na itaw pa pun tan samos na pa pun no si ko te iskaraba na yung pa ko te tumasya yo kang sek tumasya nang gubra ana nang doda te pacet me erap ano pa ara kandani pa kana set nan arawin sa kapu ko yo ara kandani pa nar inakin ang ta nangimen rangan nga ba tayo rekiate temen rangan nga ay erapate temen tayo erap tawe esa Ora pada sati te minute. Oke, ira bayang itaw ba ana raw na no ya tan mos ke itaw ba kan tani nga awra ana kukuri pa e waktu pero ngayon kay si semane ya kinang bubura na kan tani nga ba kana de ya isa sila siar tan mo kuria ke men de toate puro ina non pe te yo pa tara kana ya mo amon akabe siar ki pa ya ko na ben dan don din no ina non te toate ri ke pu sa era Ora pada minute karinya ki ya pun raw nanti sati mai Peru ang hantay yo sinana ko na rasira karimina are ta baka ki ronte sati mai Peru are te menna men ta yo asan kamanya na strike pa na ta baka ki ronte ana sati mai Peru ona po tavaria como en ako imte sati. Rabate
Honorable Madam Speaker, imana ikana ko na sirek tari wari ya pun tari kite tra panaran kamaru na kami kite kande Speaker the President minita rida ta kai tara tande in kami na ikana rap makron kami kamna pa nilo Mary. ay kukure tapi kan na sirek tari wari akang ite akan nda powi anak o ikari na sirek to koropo ibukin pakan poya tan makurin te popo atan onopai nakon mengai tan deide yon peru nana kaka te minita akadinek ibukin ate na tauta kai nanwa adeanga ai tekni main poya tan makuri aga timato an sikun sine meta kantani ngapa enawa ko ndeka mane ingkar ko angkai soi men pa na poya makuri ai kai Unda bubusi nongora batao ningai ana pa kay poya to kora kay tiyo. Era. Kurabata sati a Mike ena kaya ka kamsisira kaya yo ira unte minute te bota kini makuri bugin katein apera atau te kay nanwa Honorable Harry te kay sena ko unte minute. Madam Speaker, o yo te kaya the Speaker era pa te sati na nasiraki ai kukurei te akinna pa yasan na ko poia tani makuri akanne te mais ruewa tanga te bua au woa te tara a te nepi me wanua te saints te kani mea pong ngai anako wapi me tauana pongi November wanga wapi me mea korap. Kurabata minute te sati pokan te siraki. Raba Speaker ay karapa te berita kadinek na nakak ay ko ayar ko ay te tra de tita biru asan dok Ako kantaring anak pa ito ba te nake amne kita kay ante entran te sirag ayo asan de kay amne ta si bukan te sirag te Speaker te irawa te tra te teman no ba ibukin Peru asan peren nako te mana yo ke to ya kantaring agri mai ronte MC era Kurabata sati te minute. Madam Speaker, era pa te pokan na sirak te satiri may Peru are punta na sirak tari na are teman detaya yo soy mo ro ka ay saki mo ang kay ay nanon baira are ro men te ribos even in mata un kay akeri kite kanga te latest ay mga ta te council ni Peru ke itaw pa happen mo ang kay ya katayang kana ta mga yasan ro ko imid te tayare kay saka ke rap. Kurabata minute te sati. Ay koraba te Madam Speaker ikarapa te minita ara basa sarita ngara koraba pa ito pa ito tutan te tra te teman no pa yan kanga su kanga utau yai teman are te asan pena nak ay kan kanga ni kiran te makuru me yare ba yar jakas ko te busi na kon te tra te minita karinek kana kuna nori atau iman kana ina re kanga na non te man peren teri kana ya ke are bayar satani ngateri me sakbin kawin ya patira te busi bukin tira kanga dita te tran makuri no pa ya ke asan karaoke John Peru era pate Kurabata sati te minute. Aw tapon na ni bugina te Madam Speaker ara kanga spun kana ko te kauring na ko ya ara kira kan ka pen pa ye te kanga te karof te ge are te ne beto wana pongin no kitoba angos pen ni bubusi pa ana pen ni karo koi ni ka pen makuri ai ke ana pun pen ana pun ka pen i roi ni katang kong koi roi taran sini karo koi ina ro peira ke na pun na ke na su ane ko te to ko wa ane pare ayo manina kin kai ke ka ai ai te ta yan makan te sabubusi pare ya pun seni pen ra to wana ni video ang kero kong kandare te meto wana claim kana imin te meto wana sa mga bubusi kawara kera bubusi awasan pen yang kandin naron nare ke karua te tamane te finance na ko ira mga ruo isubuat nga angayang kan sa pen ni kai saki ari sa swa kana koi mane naron ari ko meto wana November ke ay ta ko ba ngade tapon na ni roi bukina ngastangiria pa makuria kana imina angko anang manena kina konte tiriri ke ako kana yete te claim ba rap. Kurabata minute te sati. koraba te Madam Speaker ake asi te karabar mana kon te tra te minita sekarang pa ibinte ito ba eme atata na
anak kakak kau itu babun nong nak nanti kait demo erap Korabate sate ganni te sira kare mina ponna la sira kina pe te sate ya kare nek me Peru arite honorable tawaria komia ena ko te sate. berapa honorable madam speaker yuk beri tapi kau sira karena kan nah jadi tapi buat tayan sora aika arok mai saina mungkin kekoruan tesipa na makoro akia soida ke spai na usia temirita akadinia pa ye span Peru bokun kanaro ko ikai ang kanakia atau ningai akan tengah pa naro ko ye span narap makoro erap Korabate sate yana ke kakam sisre ke yo iron te minita te pota kin makuri bukin makurian kari kirake akate me tuan kora honorable te ke wataras ena ko te minita. Speaker kurine kaita wata bekan na sira kidimanda te sete yari ne me Peru. Yo ka kan. Ken kawo te sete yari ne pa ta buri makuri pun time to na pangkai de dita ke ma bisin saina. Bukin kare ken roi mai sin ba in tangira te yen taurai ka meo mentai. A te ya ka tau tau ki pa na ro ko ye ibu ken ka to an pe ya ba makoro ke to ide ke spaya. Koraba madam deputy speaker. Korabate te minita te sate pokanam sirak. berapa honorable madam speaker sekarang te temirita na kaya itu ba enang cerita itu ba era una te speaker itu ba ya pun san kau saya temirita ya makuria karakan tadi ngapa pai ka ya repon na komitmen tau tak karakan tadi ngapa anapun dia inta kurobugi sakit kira orang apa anapun dia kurobugi pasti ngayan de arab Korabate te sate te minita. Koraba te madam speaker ara bari sete ako sekara uta kan te mara na yo men na ris na para para na kon te sete me te to miango as ben te me to na pangkai ka kayangan meti te tau te kan sai na ngai ya kan ka tau roi bu kai kai ai to itu kira kona ma sai na no pa ya ben era kun to ki na to ya kuna sa mono na kan de re mu na kan men te yo es ben di tak na mangai sa mga pun de tak me tanti ya ke to ire ke spaya ibu kinti tau na ya mo koraba te madam deputy speaker. Korabate te minita. Senangon ganda sira kare mina ari pona la sira kina pe te sate me Peru ari honorable engira niuta ari nda ka kina pe iron te sate ya honorable tawaria komenga ena ko te sate. berapa honorable madam speaker tai mai nei kana ko yo sinabusi kana kurei speaker sa na puta yo na kon ta ko wan kana ko kurei speaker kana ko ke takas ba erap Ngai ya no te da yo iron te grava senangon ganda sira kare mina ari da baka iron te sate ya kare nek me Peru honorable tawaria komenga ampong te sate ena ko berapa kau tahu benar bang itu kurap ya ukurin karena kau sejak ada nampana tepu apu ya karena itu kan iya namu sinar tahu tak bukin karakan ya rawin skar na bubusia teminta karinia karita pen ya pakai ya coba panu ya na yo atau ningai era Korabate sate amai ena ke kakam sisira ke yo iron te minita te pota kina makuri ibuki aine ron dikira kita kakaro kamera wa yo ameta Honorable Ruth Cross Consing. Ena ko yung te minita. Koraba Madam Deputy Speaker. The Speaker korina ikaraba te sate arina te menda me Peru na nasisra ko yo kya kana ana kya te tau te aga. Iku kurein ko te sate arina pau pota kini makuri e te metuan makuri ya ana kata merwai kaini beire. Ni kaines na kanwan te mosinano naron kata merwan te manen ni popo kino ko yakara tan na ki makuri o maupu na kon na kona. Korabate minita te sate bukan na sirak te mantai. berapa madam speaker sekarang teminta re esen kakak sek kau karba bayar sekolah bayar ikai pun kanwan te terat ma musimna yo kanga si sugo si ngwang ke si semana anda na ko anda na sekarang teminta bayar ama kuliah ke yo orang kandani bayar ena karo kinano ino antai tasinga ya na karba ri de teminta makanya ana habis Korabate te sate te minita.
Rapat Madam Deputy Speaker, ay karabari te sati. Ibugin bukan na rasisra ko yang ira araba kay pun mata pa ayu ana pun karagin nun taina wa yang confirm pa ye te tak meta bay no kon te tri ka ana ro ora kan tani nga pa na kon nesna ko mina hinlan taina dara. Korapate minita te sati. Rabate, ay karabate minit daw pa aker itanti. Disira kita obat kakai tahu. Arakan tani nga bayar. Hari apa sih kuinawan pegi adalah tebur. Arakan tani nga bayar. Namu kuya kinawan tayo na area. Arakan tani nga apa? Nake kay nano asikun tani nga te tira kayo. Arakan tani nga paano to bagi na nano yung kayo. Airap te. Korapate sati. Sana kondara te minita. Sana kondara sira karimina. Hari ta baka kirong te sati karinek te mela mi Peru honorable Ingrid Yuta hari ta baka kina Peru te sati karinek mi Peru na pe honorable tawria ko mi ena ko te sati. Berapa, honorable Madam Speaker, ikut kerja ini karena gua nasirak taru sate mai Peru akan ngai tega na. Posisi tabu kusi na kontaminita are tapena pa erawata araya awameta akiyasya ni kana koi nakon na nabis ibukin karawan araya akatakin na mga dinanon ayaman nakimakur dinanon week ay kana kanongora pa aresoyment pak nakon doko na yakaya kakain na mabis ma pene kona mais tibakaman mais sila inon di tempa yu tiyak. Korapate sati. Mike ya posiko. Ena kaya kakam sila kayo ron timinit pota kina makuri buki hain ni ron dikira kakamira wa yameta Honorable Ruth Cross Consing ena ko timinita. Korabari Madam Deputy Speaker, ay karabatis eraba de sati arina zemena may Peru na nasistrak oyo kaya kana. Ikukurin ko ang de sati arine pa yasan deke inanuni baya kain na wabis araya ibukin dinanwan ayamane akyas pwede kidoya. Korapate minita te sati bukan nam sirak te mantai. Berapa Madam Speaker ikaraba te minita nanakaya ka ito pa nata ito ko. Bayar asan deke ro na tirana rai kai. Notara na ba arakanta ni nga bayar ama kuya tinanda araya ama tai kai onarien arakanta ni nga ba anaben ni paka isa ki manje te parente di kai kana esi otara te. Korapate sati te minita. Koraba Madam Deputy Speaker, ara pare te sate bukin bukan na ana sisra ko yang au kan tani ngabang kan arna ba apundo ko tayan bubusi ke tayan request kai iman te cut off au kan tani ngabana ponde ke iraya inanan the payment dari iman ari December ara ba Korapate minita bukan nam sirak te hawatai te sati. Berapa te Madam Speaker te berapa te minita ito bayar. Karena aku ya, apa saya mengapun makuri mangai yon nara, tiran nara ri rona atau tiran nara kiro bahasa anda, kapuan mari ke antan nata itu bagi rawan itu ya ara kana air, asal itu kau rona mak, senabu usia te mirita kana air, sekurang anda ni makuri mangai yon tiran nara kana hati meton sini te, speak Arab. Korapate sati te minita. Para Madam Deputy Speaker, ay karapari ki desate bugin pokan na nasisrek o yang sang tawran maguri mangai yan busmaya di kana analista kan ne bas nangan mga montara yon dinanoy bas na pun make sure pa apun san makuriyak be kakawag jirita ki ate enatag ba apa kaya tayan bubusi ki tayan request ayo darap. Korapate minita te sati. Berapa te Madam Speaker, aku sih kakai tahu atau kabar mana kau ya te, nak konten minta, makanya nasi mungkin te, ada kantor yang apa tenan sini ega, yana penen ra, anto bagi man penen terik, pare satay apa kana penen terik, ya penen nok teman, ada kantor yang apa, main nokin teman ya, ana penen ra, aisyah kita tenan sini ega, mungkin tenan, apa mau korte, rap. Korapate sati te minita. Para bari ki Madam Speaker, ayang korapate di kita sate sa kaya kin makuri mangkuan ka korop kin na yo rara ba sakara ore nakon na nakatenen tanaro korap. Korapate minita. Kaya pun pene bukan te sisrak yan, sana ko na rasira karimina te baka kiron iron te sati karinek me kuria ana po panuera perina ena ko te sati.
Kata speaker, ayo sirak. Ay ngay nga kain Korea, kanta nga roko ni kari-kiraki ang damaron kawai. Nako na sa minute ala tapi na suwangi ya kain Korea. Paya sanggay keswan kata-kata uman. Ya mungkin mapurian kawain Korea. Tayo. Kurang. Bye. Korabate sate ando pusti ko mic ena kaya kakam sisira kaya yo ira unte minute bota kini makuri bukin makurian kari kita ke agate mi atuan kora honor pote ke wataras ena ko imte minute. Deputy Speaker kurine gurin kongo di sete yarine me Korea. Pesen pare pa kanor karawan kawain Korea na kontismens ene mele yan mo kurtenua nda kari kita ke karawan kawain on the korapa Deputy Madam Speaker. Korabate minute bukan nam sisira ke sate Kurang speaker ay tahu at minute kanina kinanakak. Ay kan dimuin na kanakak at minute kanina speaker. Kunan nangani da takataw-taw paningay. Takatinuan ni face. Kaya takatinuan mako. Kurang ba speaker. korabate sate te minute Korapa Madam Deputy Speaker ay ra pergi di sete. Ako narana tagi ang kaisa sa mga yon phase 1. Ada apa ka puteri-teri abe mama tapi tu miang anu kuno wari muina kai asas pari ringi kana ada phase tu ipen ada phase 1 na kan mga phase 2 ta mga ida wana peti didik ta mga phase 3 ta wari muina rik ang taran na to wana ti takarawan ti kawai na kon tik ta tiya kage wawa na kon tinu wati didik na kon napakin ta kawai ma ikani kongwa ti ikani kuring ikani kongwa ti seti ya karnek pa mai nan na yira wa ka skoro ngai meti apa makoro ane to wana may po nang kaya din ako na yan na work plan di kay Korea ade sa sangkay ko yang inda pa makoro ade ang ko karawan mo te kawai kang ati te karoro ati te kalevel kadevoro kawai ya kenang ni mono kenang tapugirak akati yang kay karoro ang kan sa ani kiran kan ti as kung kan datan nga ati mga di machine rin pati kangar kadikira kang ati na medium size machine ada asa na pa sa parking na konti apa makoro te pewa ada yang ko ana maintain kan kawai ya kana ro pa karaw hindi tira te kawai kan temporary te makurumo ay kurin ko ngati te setipa ada machine na te creator ana na ro ko yon kuria sika target na kai te yapu sin di tempat te dikai okay kana ro pa na ene ke ana kana ro pa ek ta ko nan kau ya monte kita monte sarmore ke te kan ada ro ko kan ya kan pa ana pere mo ada target ngai ana pere mo tamaro kawai apa ni bas okay, korapati Madam Deputy Speaker. korabate minute bukan nam sisira te sate Kurang ba speaker. Ay tahu wari kita minute kanina kinanakak. Mungkin kita tayo pun rangka kuret. Asa akin apa kaya wanda ni ay poka kini karawan kawai kan Korea. Di tempat na sila makain na ro. Kesan mo montre di kaya po speaker. Hal speaker pun kan mga wisya di minute kanina pa tayo nang pinili mo sila kayo. Pa ngana ko tara au sila ki speaker. Hanga ipuni-pusiri kita akan takataw man ay yung orang na kaya kati minita dito po may elang indaro ba takatunuan ni face katunuan mo ko sa kati patana rin kinarasay jauh siyang kaya yo kaya na kimna yari au sila gani ani kaya po tebikya ti minita kaya po usi siyang kaya kataw man ya kita karo ang ana po mo ko naura na usila kaya po si usili kita takataw man ay karaparon kapara akin pa kaya na karo ay tawtakan speaker ora korabate sate te minute Korapati Deputy Speaker ay pergi seti ako tayo pugin kataw man yan kan kawain Korea ito ay din kay nar kataw man parang kay diri kaya po nar na kam na oriente kataw man ay kataw man pugin ka kasan ka penen payment pugin karawan kawain tari mga tinan payment sa pa kay na din pa kay nanunti diri kaya po pugin makurian na pimana at bitaw emyang akan kan karin mo nar pa chin diri kaya kan sa mga nori ang ayo nar na itakin na ang kay SS mo Korea phase 1 kay para pun cek kita kay kakwari kay papun kita kay kapura ta yang na peti ti takatuto na rin tungan ti ta ya tara yun peti seti ma arun na pagin na pa na ma pimama kaya sa kataw manek pimama tinibuita pun di milyon tapi to yang tinibuita pun di milyon makurian kawai ay kapura kay ngayarangan to sinanoria ina na ano ta ti kay rimina wo pi may suwa kay sa ako na kan dora ri mi ri pa sa katayo pantay kanang mga takatay kay na ani kang kanuan ti takataw mo na swak kay
apa kana ko katau-tau na pangkan me pupulan na me toy karawa ki de survey at costing bukin kuria yan der ka ngasipe mo me ka swaki mga yan kay rapati madam deputy speaker Korapate minita te satei aya pon rauna no te satei mai kuria ke akaken de la sesera que ane o se no con de la sesera karimina ana noria pon mera ider kire te satei me pe ya te mende honorable Lavinia te ta te mare na sesera karimina me ya anda ana rongo te minita de bota kin deire ya san ro kona karaute ka pai ta pena sena ta ona mana sesera ki te satei yo Ngayon te sana kon gana sira karimina ari na tapia kina pe irong te satei me kuria honorable Panuera perina ena kaim te satei Pada speaker wa yo silaki. Ya pa kaya ang kai takarikira ke at the solar grid buki ya kai done ke tayo. Koraba speaker. Koraba te satei te meneta te ena ka kam sira kayo irong te meneta de bota kini makuri bukin makurian karikira ke wakati metuan kora honorable te ke wataras ena kaim te meneta speaker korine karapati sete ya korine ki me kuria bukin na sisraki igurin ko mo de sete ya ne pa utabur makuri lenu na kampana de cages ete meto ang kai nirita ki merapata ake amamani ni karikira ki bukin kariken ya ibu boki korapa madam deputy speaker koraba te meneta te satei pokan nam sira te mantai Mai tau speaker karauna no takina ba e wa ki te rita ki on karikira ki mai na ki karikira ki ayo te speaker e kana busa te minita karine ki ia te kandaring ata maro pe na wa ko ande ki te vai tamani ayo mana na kina ke kangal siga andro na ko wa nga e monna ni man ta karikira ko katikia dari nga ya kanu ne ki ta karikira ke ta ye ningal ta ningai ta tau tau ta ningai ya na ko na ye de mana na kina ta ya koraba te satei te meneta korapati Adam deputy speaker ada pergi seti bukin na sira kayo puto kana ako ada kali kayo ada kai bukin na andes makoro bukin na pilot andaran to wana binti one ke yon kuria ye ngan dara kanga ara wak yon ada kanga skatien ka kai mania as ka kai do ba ye ya pete bu wana asan de mania dalun ti aba mo asmakoro ti tepito we miang akite nuwa to wana tepito we meyak ipono ya pe yang o itaborre ayine pe takayang yon ranuka ai kai kan asan kang ye te ai mak na ko ye tan to na sa ke ye mak na ko kari na ko tan da ai le te kai dari ke angkai te bukin kan te rongon kuria one ke ma apesu apikas amene yan to wana te pool ara kan ayo kan sima ko ngan me te global green growth initiative te GGGI ang kan sinang kuria ta kinda pa kai wa kin kai te me maro ma kai pa ye ya an interest te ra patayon ko na penda boka arun ada project ay bukin karo konde beti te grid te solar grid yon asma ko ika ay ka tinu akan ite akin nakan dere to wana me bokona punna na asma ko te seti ya kan ne me kuria prapati madam speaker koraba te meneta te satei pokan nam sira Mai tau dik speaker ai rang ka kai tau te minita tau ba pun ora kan ne ka karauna semanga pun ngora te minita tirana arun tirana the progress ke tawa kira ki yon tera te rongo ngane ka kure bukin na kana bukia na kana to ro ni malena ta kira ke yo kola ba speaker koraba te satei te napusi te meneta prapati tibiti better speaker ko ta pon ngai ngana ya kan one ke taro ya ba asma ko ke te pe pare asan ka warak ya te nan si makero ko ki ara ya kawari akawara ya akarawa ya seve yon ya asma ko karawa anati karawan de seve ba mai sina dia usod ke mai sina ta tenan community ya kana ikan tenan ya tapun puputa kita wanta ini kyo ta ro ro tenan merang men nauske ya ne kana wanti ata ko wata na ki suku tekan dari ngare kangai karawa kita seve ya kono beti ti tebok ada ne kana wanti te makut karawa mo te seve ya kan ya karawa ngani ti post ay aku takita kina ko tenan to rari aspun sendiri meton e ukina ba robsin konan nakoy mitanti ya kainis na koy miye kay kampunan dita kina koy ba skonan nakaning kami te progress yondra ana kadikira kay ka ay kay sante kina kay korapati madam speaker ako na parikiti sa ti me kuria koraba te meneta aya pon raw nante satei me kuria sa na kondara sira karimina ana pon tabe kakina me ro na satei me kuria ngai na ngana na tai ana po panuera perina ena ko inte satei koraba honorable speaker ayo silaki iko na ni busi
maisin nikiran tamane at livelihood project ibuki akan kuria tayo kaparau ayer mga tata ni matangari mo na speaker kaparau pero mga ayer pandesa ana usir Kurabat sati. Ena que hagam sisra kayo iron te presidencia kariniaki His Excellency Tanes Mama wena ko te presidencia kariniaki. Kurabate, Madam Speaker, karabasati may kuriyan na sila kawai kakan. The Speaker ako din ibukin na lorong ko sati ya karinek yon na nikirani mani kuriya the livelihood project the mais napi mawanu watanga wani bubo wani bi metowana the tara au onu bi mero the science. Kurab. Kurabat presidency te sati pokandam sirak te montai. berapa speaker ay tahu te presiden tanaka ana ibsa te presiden so konan katiri apa angan no raung ke ngapong te ka kai ye to consumable ye ri pa te do ye no konan ka para na ko ayo ba ka ngaron teman ayo apen yante taka andari ngan taka kira ka ayo to wana ke asfas pakik na kono mo ora pa te speaker Kurabat sati presidency. Erapa bukan na sila kita sati may kuliah kan neka ang aspagin sebuah karawa di spasipan kata na koy na ada kana pun doko te sati te mana na ke te potak ada ya kita nanti te sati pa pun doko mutara kaya busi na apun aki kanina te kaini paire pa pun musi kaina no yan na ya kira kaya pun tangiri akan na ba semayak. Itu lo bisa terap. Kurabat presidency te sati pokandam sirak. Ake bukan na sirak speaker isi kan kai tahu aja tak berapa na sina ko yo semata tayo kan ni ka kan kuliah mata ta baye korapa speaker Kurabat sati presidency. Erapa isikan kau ngutu sati pan parents kuliah ni mapi mawanu watanga wani bubwa narunan ni sana kan. Karena ia kain nanuan tahu rai jawab seni bubu. Kurabat presidency kariniaki. Senan kon kamera sira karimina. Ada peka kiron te sati mi pe yang te melne kariniaki honorable Lavinia te ato tem ena ko te sati. Rapat speaker kariniaki ya busi botakin na usisra kayo tayak. Ngaya gaya pendeta te sati pa yana puta kana sisra kayo asena mai na kona sisra karimina. Hari pun dana sisra kina pe te sati mai kuria kariniaki honorable Panuera Perina ena ko te sati. ko tahu speaker ayo sirak ikan demui na kon nau au na kaya ka mineta na kon nau sirak deu sinte ya na ibukin ka mai ni kuria ai busia te mineta ta pena pa ena ka mata ta pa ara kon ngai pa ni makuri bukin ka ti matuan lo ni ka mai ni kuria i mai dokon karawan ka mai ni kuria kora ba speaker Kurabat sati yana kaya kakam sira kaya yo iro unte minita ante pota kini makuri bukin makurian kari kira ke akati matuan kora honorable te kewa teras ena ko te minita. Speaker ako din kurin ko ngutu sati yar ni may kuria pa yasen pairek pa kuria ina karikia ispana ina no makuru wowa te karikira kayo kuraba madam deputy speaker Kurabat te minita uganam sira te sati. kora ba speaker ita ko ba enon na kaya ka te mineta no sirak ina pa yon ko ai kuria hanga yasen ko to ko te te kaya kana ko no sirak kayo na i kora ki ni busia te mineta hanga yai wo makurian ko ai kuria ata buna makron kiribas to wana pai ni makur ata wana the temporary nga te makuri ka te maro aya ki te man ko ri manga ka para ayo na ko ya kana kuria ta ya ko sa ngata ta te taia na karawa kia ia ta ona ko ningai pai ni makuri ki ta tera ora ba speaker Kurabat sati te minita. kuraba de deputy madam speaker era pa kiti de sati ako wati nakarawan ka para te pa iyo pa yang mata ta na ko de sati ano ko yakan kuria
te rakar kira kere ko te kara ko nari nang ni man erka ngapun te permanent ane nang kira nari yesna ka para no mon ke ara ka uang kan ne kanga emo immediate ane kan senang karoi kawai nara misina kai orang kai te creator ada senang leveling tanani kawai ka axis inte taye sa taye pa kawai kuria to wana te kawai na pa nang ni puak sa sana pen ko yan kuria asika uwa pa nang puak na pa kawai ndawat te mono ati ki smusu ya ane kan na karo ayong kan ya sana karo ki na pe te pe uwa yan ki pa stoi po sira uang kai kasu to wana mai puak na kuria ya ran ko kan nara misina te creator ina ko kan na kon karoi kare woro te kawai yan ane nara te akinna ina mana ngada misina de nani kira kina non tiya musin di tampa kana yaki kau ya tiya musin di tampa ai na kona kan siku na kon tena makai na di muin ati takatin uang kan mena de tenan medium size machine ada angko anang pun koran kasko kiri ya kamsira ya ini pangkai ya mamakoro kana sendo ko ya machine kudia ati be wa apa na pa ada ki yan phase 2 ada na mga atoy yo tanang kaya simina yo anti processing on kakaya na para kakaya na te kawuan distribution makanya ang kuana ko misina kay yon kuria kay yon na panikiti basta pewa ona ko na kanil maintain te kawai re karawa ki te creator para de ko wa karawa ki te creator nge karawa te kawai ina mga na ko te creator ni mga ki na ko may na ko tarawa ang kanil na ko na mga sugu te kawai mga mono ang sugu te karaw mete te dili ka ang kanil yung kanil misina kana nang sugu yon na pa re ang ko ay punta pining kanil te councilor te maintenance kanil nika karoro ko nikaro ko dita yari nang punto ko yai te karawa ko ya ay permanent ke ya kang ay mandi kita ino kora pa madam speaker au kata nga nang mata da ko tongora ko te sati ano ko yakan kuria Kora pa minita te sati. Kora pa speaker itaw ba rangi mata ta atau mata ta na ko yakan kuria era pa te minita kora pa speaker Kora pa te sati te minita. Nai. Sera kona rasira karimina narona kanore yona miota pepa te sisira ke ne te bubuano pui yan te katamero akina na puta ki monte tayayo ngaire sera kona kana rasira karimina te rasira karimina are te nakaparapure te sati me ya yanga yo te narona konoria te ta kairo men office te sisira ka ani mena ani vene pate buano vi ana sisira te satiri ki te menna na te takairo men office sera ona rasira ka rimina are te baka ki ronde sati ya karine ki me peso te menna honorable doctor sinte angena ko te sati e koraba honorable madam deputy speaker ayo maneven no ausiraki namba te buano me go wante do te pepa na busia de militar ta pena gana nora riain Karikian spy ya kaini beso akia American na yaus kia private the solar light yang andege te bobo ki na kunpon na yais koraba honorable madam deputy speaker koraba te sati na kia kakam sisira kia yo iron te minita te pota ki ni mapuri bugini mapurian karikiraki ako te imia tuan kora honorable te kewa taras ena ko te minita Deputy Madam Speaker te bobo sun panau pa ngayirang ukuk na kaya te sirak te speaker ko rin kan ko mo te sete yari ne te manna mai peso pa to men to mo ka meto ak te pari bugin ka ken spai ya kan peso te taura meau mentai bugin te men kora pa madam te speaker kora pa te sate te kora pa te minita te sate bo kanam sisrak e koraba madam deputy speaker ya itauri ki te minita na kaya ka wayo te bokan na usrak era bari ki te minita na kaya ka ko era ri pare wana kaya kayo antay ayo merari pasapun kasko pati takori no em de minita pa ko kaururingi ara pota no ameta yo ani beso wari ka kaya mekan na yaw sa kaya private naron na ri yasan mai na mai kora pa te sate te minita kora pa madam deputy speaker pa gisati ya ko tapun taraki to ameta ka nga to age naron na ri tekne ke me ka to ni private house tapun na ameta ka nga menta may na no ka in the cross rule level okay na ko ata di na Ini pakang ada bubuk ini kaya kurang kaya ano tayo yang mata na pentongra pa na tarif te PUP ya kay kami na kaya mata kanga ya consumption ya kira kayon te bubua te kilowatt hindi na makaina ayan te kurang kaya te bimel mewa te sense de bimel mewa sense de kilowatt kay ang yari ito pa kang ada po kang ngayrura Inang ni kura-kura di subsidy na kuya kura kay
ya enangin pura ya te mena wasens ni kabuto ko kima apet na peti sinang ni pak yan te kader ngar kang apo ko kiti te kora ka kiti kader dari na ada pun nakai angin ya pa kami o men ya aus pun si te taura atau te fan angkan na akiro kon te buwa plus ya consumption aya pun nakan ya pang yaro no pangana kay sola open na nila pa na kunan kami awin na yaus te tati sola tati taura ati fan ya rang kwa ako ay ko na kispayan de sola light is first part na yei kang ana poka te tauteka subsidize pon na yes para nang moriri are na kunan pi nari tekin okay ang ayakira kayo ante te puita pun te na makai kora pati madam te piti speak kora pati minita te sati Probably the Madam Deputy Speaker, Elegin night already the minute and a kaka, in the Anangani Bobok, Nagoya report and Namataka in the Rundari Santiago, Nakwa. I got Amataka the private grassroots. Error but the Hagari Bokan the Saki, Madam Deputy Speaker, I will see the Canadian ticket the Busi on the Minita, Mentauter, booking the Urangaki report and Namataka, Asanga the Panara Categoria, Rundanawaki. kora pati te sati te minita Korapa te deputy speaker, deputy madam speaker, ara pergi seti ya korneng me peso. Ayong na pa kanga te ananom te seti menti usi ari menti kabrabure. Tarawati na no te pento pa, okay? Ade ko kasana pente pe kana tayu bukin poka ya mi poto na. Ya naro ya kamungong te ka te silek. Asika te ya mo ngai ngira aron kare ken ya taura. Rapo mo koro kana. Ni mewa kana to ito, eh? Anaro pa to ako nan san. Atas ako nakan din mga nori akan din ako ti. Kano di makuli na kon tayo kan. Na sa kategori nga mira. Rapoto na amatay ka kamya kayo antaraw na piso. Krap. kora pati minita te sati aya pun rawa kan te sati may peso asana kon kada rastra karimina te baka may ro na te sati may peso te menna honorable Joy Freddy and ako te sati Brava, Honorable Deputy Madam Speaker, Karabati minita kayasan di kaya kana silag di taru bugin kayo na yakan beso ng desora. Manan nawagi Honorable Deputy Madam Speaker, ita pa kamo di panaya kain beso kami ori. Irita ina ma di kain na peo di taru amano tanti may beso. Di unainin beso kiti naman. Unumane unainin. Di may at councilor ay pun kain peso ng kabinet. Kami uring kami hindi. Tumakan tayo yun. Honorable Deputy Madam Speaker, makain naman tayo para. President siya karinig. Government. Minita. Nagkakam karinig. Ilitan ta kahit tara. Ay pun ngayon tanti ng kabinet. Ay pun tanong oraya. Yon kitibes. Hindi rin yun. Berante meron. Meron nga ako na meron. Meron. Ay dapat Deputy Madam Speaker. O yung kanya, warakan. Au siraki anamba na tebua orbi me wana uwa yon to te pepa akangai te akana no usia te minita kariniak pa ye kainan wakin pokan kamen wai usu men bibitakin kanwan bom men kana ginakuan metanwin na peya erang kora turupai ye kora turupai on rotak ye usu akia meka yona kora pati sati no pisi ko Mike ena kaya kakam sisra kaya yo iron te presidence akarinia ke His Excellency Tanes Mamau ena ko yung te presidence The Speaker ko din. Kaya daw sa ti akadinek te man may piso na sisirak kakaok. Ay kukulin ko ang sa ti pa etawro yo wabs ni bubuk. Korap. kora pati presidence bukan dam sisra te mantay te sati Ya Pak, di presiden siya kanya hindi na kaya ka nabubusi po tekan di bukan di sirak yoko na di presiden buki ya kain beson kain no yayo kaden di permanent kita di siwo na kon tabo kaya kana ko gigi morara gigi men temekin ada tabun takasi karko di the Red Beach kora pati sati a Mike te presidence
naroon na istani en waki ya. Ito rai to abis ni bubukin ako ni tirake. Ya po apon botak. Kaya ame ubo kaya po tan namin tentakanak. Nakan ti tiray ko na ni bubuk jobs no kaya. Ara. Karabat presidente Kariniaki tesati. Dapat di presiden sa kanila kinaragaya ka. Ito pun kawatawan di ka pun mga pun takamata dari kintin. Nakon di pusi ayo ka. Katua unia usuai kai. Aberin nag may masul pun katawai kinti. Turupay yun kana kinakon na paya kime. Sabun kami nari tawanan pusi nakon di presiden sa kanila ka. Yapian ora ya kanga kain peso ayo arang tawanan kay. Rap. Karabat tesati. Mike, presidente. Ito pa era pa buwan sila kay ito pa ito pa ti meton diri tak me jobs. Ito pa ye wa ka na sanda ni bubukin ba ye kan jobs. Na era pa ti mga utak kira ni ron ti disatiya kanina. Karabat presidente. Tesati, bukan ng select na kapanyantay. Berapa? Orang pos speaker, era apa lagi di presidents? Ataupun kakait tahu rin ako yung kain na habis di presidents, apun marami di presidents, kaya asan kakatauro di Senberg, bukan di tutukan kaangay kay sa mga pun kawin nila kita banan busi, bukan permanent lagi na kun ada di temporary solution. Rarap. Karabat tesati, presidente. Era pa ti ito ari pun ti tekana kin nako ibun tsaka nga ro ta para kilipes. Kanga ibun dang kara kono beta bo kena ana kono anda nanga ti teka kana kon ti tsaka nga ai. Ta pun se ya para tabi o ai ga dirieta. Ta ti wona ke oni na para ai ibun ti siti sigina ke era pa kana era abe pe ti abe ma. Ngani to ba tu wona ti teka me te pa ya wa kin na ka ina office. Mungkin kekayaan dikit, pada di si wall, ada di si wall ya kirang permanent, ya kirang tidak. Ina pun korana pun dokana tu yang buat kena. Era pasti tapi karena kau dengan yang disati asli metonda, ini pera cakap angai, pada pun cakap angai tak apa. Era. Karabat presidente. Kaya panipani, bukan tisrak yani, sana kena rasira karimina. Ita pa kaki rong tisati mi teraw tayo nakita timenna Kariniaki honorable tongani paya proyekto kwa eno kayo tisati. Arabati Madam Speaker, ya president tapi kau sirak kali kalau kau sirak kau tahu pun tahu apa ni lebih belum ti pongai, nampak nanti buat isi bibir gua kan itu kan. Na bubusi ti minita Kariniaki tapi nayu. Paida melingkai ya tai mane o tai nei ni metro yeta e ka tu ina ko lumbaguri te kin wali kai yo to ko miti New Zealand o yo Australia te yo Karabat tesati. Na busi ka Mike tesati. Ena kaya kakam sira kayo irong timinet ng pota kini makuri bukin kam makuri akali kidakyan na yoko na pa yo ameta honorable Harry honorable Aurea kisena ena ko tesati te mineta. Berapa Madam Speaker, ayo nak kaya tautera na kung na sinagi timenda sa tiya kaya may tarawita. Putan may siya kaya tarawita ay kasoy na kung makulit tikinwan kayo Australia New Zealand at kurumiti Australia pun wani po po limangaw menimen wanu ni mewa pa tinupo ngaw merwamen ay ni abu po limangaw menimen kaparaw po na nakakari kayo ti Madam Speaker. Putan may siya kain tarawit ay kasoy na ko. Makulit kinuha na kay Australia Lucene o kurumit Australia pun wano po po nabi milimewa. Pa tinupo unangon merwamen ay ni abu po wanangaw mewa namin mani. Mentamais wano po po nabi milimewa ani tinupo po puni po kinta makuri ni kinuha na kay Australia o New Zealand. Isi po po nabi ngaw menimen ipukin makuri neron te koromit e makuri ke pakayan de pam long ali te tenu awa te ligi ke ponte te koromit i Australia ko rapat Madam Speaker. Karabat te mineta. Na busi ko Mike bukan nam sisrak te montay tesati.
Ilang daro pa ti milita kari niya ki o ilang kai tau kay ilang tira roi pa may sirang kay ka apo isu kule pen tataninga round datain malum datain ini menti rap makuroi ti teroita naron ko anak kaya kan ti bakan tayo yu to ano pa si kabinet ti busi yan manguli na konti ti milita kari niya ki menti tinalo may sari ya sante akin na war buwa ani mangol menimen ina tirang kan na anangai anak ko na yei ni pen ni manang ati to ko kai sikakuwa pa alagi ni kakaria dia on kakante ni ngati tarponi yaki menteri pa anang katau roi mungkin manang ay tayo Kora bata sati, Mike, temenita. Ko era pati sati ka rin bukan na sila ko naroon na rin pusan kan nangangaw kaya kayo na may mail di ano sila kiti sati ka rin ko iti beto upo tagi makuri ni kakaya na ko ki yay tapon makuri kis mga nakon kakaya Australia New Zealand yay ipukarya yay Poland ke o yay kampana na per kayo may Europe naroon tuwan na may Italy ki ati kampana kayo ati MSC ke tapi war ki yay yay tuwan may Montenegro ke are yo ati kampana tuwan are ina ko rin na yar ko rin yang sistema to anda kan naki raw menarabis pa rakantan nga pa sina koran bugin ka bene rakorak ni pa sa ati beto kay daras pa ngaya may yamagul sa ko si kurin tekin na kon tisri ka rin pa inak na rami pa sila team to ni bopu yan mga kon kakaya po kaya to korak kay kata beto taringan kay ko basta na pa Madam Speaker. Kora bata minita. Tesate, bukan nam sila. Kora pa ti Madam Speaker ay ina kuri ti milita kari niya pa si sa ginarami ro na pa pun naging kora na kakamaguri bukin ti kari kita kian ti maguri sila bukin ti atain malo atain ini makuri kakok. To ayo pun kami niya pa ti busiyan manguri kanano na pa montahin ti katapo ki tapon kamaguri tapo ki yasan malini ti milita kari niya sa pun kami niya pa ti panan busi kaya pun lang kantra o ita tinagi malupaya ay ka-asan nili i-metal na ti tamay sa malupatapon tayo yang dano po rin ita ti milita kari niya. Kora bata sati, Mike tesate yabusigo. Temenita. Ko era pati sati ka rin bukan na sa inak na ramen sati ka rin sa way ni popo ka ni kargay pa ibukin po kaya kain taraw ita apon tenas diktipas ni kapering pa yang ante na wa ko de gene yamakuri wa ko na de te tekapaya na ko ya usua ke ati meton ka kanter nga ibukin na yamakuri kurang Madam Speaker. Kora bata minita. Mike. Ang kaya pun raw na nanti sa team ay taraw tina yata sana nakon kandara sila karimina. Ano tabi ka kiraw sa team ay piyesa temen na karinya kaya Honorable Choi Freddy and ako yung sa team. Berapa Honorable Deputy Madam Speaker, iyo au sirak yon to tapi apa nampak na tebuwa ono pime ono kangai te akan na pusia te minita akarinek pa te metoa akina koroin na service te PUP ibuin karukan tiran moi aisaki na kon kawan peso na kaya pun kora takainan no napa ibuin kainan wana katuapong Kora bata sa team. Ena kaya kakam sila kayo, yung temenita te bota kini makuri, ibukin makurian kari kira kaya katimi tuan kora Honorable te kewa taras. Ena ko yung temenita. Speaker ko rin kurin ko ang wati sa titi man na kanina may peso. Payaya na tagin na BUP tinunga ti milyon tinita kanona. Ayon kaway ng kain kapong anak. Ay narikin na iyo, ako na maruan sa paspahan tiran. At kakaya yon tiran na royri. Paya nakakilotag, may sintiran na kuya kain peso. Tapanin kay. Kora pa, Madam Deputy Speaker. Kora bata minita, bukan nam sila te montay te sa team. Berapa kahit awari di minita na nakayaka o na an update yon di anawag di napotag na maguri di PUB ibukin kayo na kain peso di ito panarin ka kahit na kon di PUB ibukin po kara di po kaya kain peso tangtangiyan di kayo na ibukin kan po kayo tiran tatauroin ni po ke di
putukan de sirak de honorable speaker karinek na busia de minita karinek yokunan kakaya tiang ay temporary solution mo ibugin arakangang ayo imain san anamisin dan ayo kito karuan dan ayo korap Korapate sati amai teminita. Korapate Madam Deputy Speaker, ako ay raparig sa tiyak ng episode naman na. Ako ay tayo yo. Yaya na ran DPUP na tangkin dan na ana mina de ana ran de ana mina dio o yo re free na pero ko yo matagi ako na nakon na yaran. Ito ako tayo mga space parking ng kanya. Mga bante pa ito ko na the cost ki na mga kaya. Yan ba ko tayo mo ara yang ora kang asasan member ro kini maka DPUP pas nakati na tangkin dan kang tapos de wa kana tatinan community ya kana mais kayo ay panang kangar kun na yaran. Katayan karo ko itangge kan yang kan tati kakanoy DPUP yang kan to e pongan no konti to community yan. Okay? Anda kang tati immediate solution na rin tangi dia mo de tira. Tisati katamaro anda petiran pay pundan na de depression kon tapo kana apa ni existing kay tiran tap kana digitiran community taps ki. Kurapati Madam the Speaker kan to yo ekonomi bobok. Korapate minita tisati. Berapa honorable Madam Deputy Speaker yang kait tahu di minita karinek di ngkatan tubakin narakang ayo di ayo pun usira kinan jauh sinti mo diririk kakawa kay mga tapi kari kay nanoy ayo because pun tim itu ane si wawa ya pakai saya konan dekin tubongin mga tubong ariminan dagiri kay kiran me jaka bina pa tubusili kinakon di minita karinek ya pia bukira kain beso ni yakang ayo rap Korapate sati amai teminita. Korapati Madam Deputy Speaker ako sinora kay naruya kay beso para ko tiran water is life ke tiran pun timeo asinang ko wanya ko apun katin kakaya na nga DPUP yanti tekangan nari tayo ka para benteo siya ano ko ada diesel machine na beso ni tapon timakin ito mini function ka nga nari mo meo mai nari I democracy meo mo mo ari democracy o ari mo yanti kanga tishu to wana kanga poina kaya kanga yakitang rekin ikana ko kitiran na yakin ngin ori na ko dipoto na metang yare isu kuna bangkai mo kuriyak idar kina petiran isu ai ka mai sei ka anora kitiran pipeline der na ka mata ye pun mutar le te pai pu peso ke saksi peso meti nei na no peti ane ake de pressure patai teknik no utak ge e kuriyak mai kan te pai pu yare ayo pun to wana te challenge kita ka na ko DPUP ai tara mga yan kai inang kanganga pe to ro takina pa kan ti nei na no ngenge me awar te misiner de makansi na ipun tim atau na penurasin kini pauna na kita ni bukin tirandaran dai kana ni mais yar kanga yita ya kana kau ke jo mga kaina pa inakin ang ipakataya kitiran dari yar ade esen karaw kami misin na ng damaro yar yo ko e peso sa kanon de maroro ako e kurin ka katwa tayo na pati di boss na kintiran ibuin mento community to na di melo mi tanti ka kam karinek kasi karaw ta kana na na rari apun no iro apun no de tayo ka ndara rasina sinanari kita wana kita mana kan muarak ayah yara modo de nara ministry sa kita kita yakin nara let's do it sakaraya sagi mga yakin nanti ngai ya kaya na ko ya kaya no ausim mga kono ni mga kipera kayo kaya ngani itu kita yakin ko nanti kita kaya no 20% meto kakao ke sikunan na tres moto di kita temo pa ya kakao kita sa ya kali nek tapon temoy mo tayo main dari sina ko nanti kada kanga ay pun tira ya pun nangin tau bukin nimera atau kabongan akin lagi tapi korapa ti deputy Madam Speaker korapa lagi seti ya kornek Korapa ti minita sati pokon nam sirak ta kapanyantai berapa di minita karinek ito pa pun pera nungra kain peso ang ina de ro kon busi bukin kain no yan di nayakang ayo ay nang karapa ay kahit tawa di minita kay ikipera ta kang ayo ay pun ko kowa arang smart makani esim ay yakatigiray na ayatin makul ay basi to busi na ko ya amo mo na pa yiri kay nano rayo isip kintaran siya yan rapa Korapa ti sati teminita Korapa ante tayo sana ko narasira karimina ay tabi ka kirong ti sati mi ano to temenna karinia ke ona po di tayo romi ena ko im ti sati Korapa Madam Deputy Speaker, ay bunting at kami uli na ko yung nakain ng mobis. Akong parante na sinunoto na ko yung niya. Kaya exchange sa kauman. Di tanda kain tara minita. Tante ay buntaan ng ura. Ang ating kanin, ngaran Yesu Cristo, akan na pala ni Maud. Maori
Ya kuring ngalin tapi kau sisira kaya nampan nanti tu pois na tinu ka ngai te kana. Tira roi anasyan po te tau te ka. Yon te kere boki. Na ka yana ta yo. Kora pate sati a Mike ena ke akam sira kayo iro te minute te pota ki makuri bukin na kama kare kira kian kau pain me ara kau paira me tari kau pain ra merava te honorable para ta ke si wa ena kai te minute. Probably, Deputy Madam Speaker, where you the Kakanti and a selected Sadia connected to Melbourne Auto. The Speaker, you were in Gong with the Satia in the main auto. But the Senipo, we can get a bookie, now 2 Yanako. I won't take a man come at the pay on the Yapo and the Vitipicanako, okay, you can pay never to get a bookie, not on one word, Tormo. I'm in Karaki at the Muganiwari. Na ia po ai kai puin ka tiana na sa ni po kripes yo anu tur ngira box ai ka ko koraba ke bi marus Kora pate minute pokan dam sirak te maltai te sati Rapa de natam de bisi de speaker. Sekarang kai tahu de minute ali na kai na tapon bakuri bukin ay ka medyo pa yon ne yo. Tuwai ngai ya ka ngasipun kai no ye de ni natam de speaker ka ngati ka gere te bin kiri awu di tara tiki terangi koran ka tahu rawa ayo na nilalin tiki repuk ti tapon ni bakuri ayo ekabu sana on top ni gibes ya paling pare emang dia te korap pate sati a Mike te yo te minute ko era bati ti ako ati Madam Speaker ti ali to e bun ka kiti garon ti to iro ti san po ai ka manai ka ta ka ba sina sebawa ayo no ye ti tanti ai to ba abun sana pen kano ko ke no ya ai council no yo ando mor tas na si ko ke ki to ta ne pin ro ami ro tanti yo ta no ra ai ka ingal na sen po ya esen mo ku ya la po ta ki mo ku re po po te tien ka ta na tin ka to we ke yo an tien sen po men na pa ki sen tekni ni ta ki ma te ro te ro me ro info fish que te trapo de buena de esta pequeña guinita au paiguei ale mena la matana de Malaysia oi que engan te ka dien bo the black teeth fish que te rom mama po nan kana mel the live weight price te bi mau abi te bi mau ta abi sense kana se ni mau po nan de kilo te bo bo bi de kilo the white teeth the main member, the mel on what are Ningana mel, the live weight, born in the live, and I said, come work. The one we Tara and the prickly red fish, the bread, the mel what are mel, and I said, come work, and go out, the what are the green fish get the green, or no what are the giro on a mel, and then a wet weight. Angana esen garawag and gamawag in Mabitara. Serve red fish get the bread, the welder. Then one of Vitara, the giro, and I melt, get the Vitara, the dry weight. Tiger fish get the tiger. Water absence, and I melt, get Ganesan gamawag and garawag, Wabitara and the giro. The brown sandfish, the ganim, then one of the dry weight in the life, I'm going to ask them to go and go. Three put that together. I can get no more. Katini po yasan and a pine king yon did narrated. Then get a book Akaria Monkai Bananak. The go I guess I got in the yanti and regulation get it and a minute the Transigo Combo regulation yan to go what a po I gay. I wish we know your pa. I will be like no one to take one but the one. No on the born mental market. I get an answer in Boas is Karo game and my country by Pitek on the winner the same way you. I agree in Yanti, the Sigo Combo Regulation 2024. One thing about Pokemon, what about it? Not really man's speak. Kora pate minute te sati pokan dam sirak Orang dapat ni metam de speak pa aniroy ka ngaspun lang tangiya. Ta arakan tadi nga bayasan lo ko iya na naron bayar ka sila no. Yang itu gitu tangiroa ta sinenti.
Kode ni Madam Deputy Speaker, sika ko ba tigere box? Sika para ulit. Sungungon na ipon na yakatan ko tanakin na office. Inang inipungan ay bukin. Kakaisakan ako di bay ka anak ko na nagam na tiyan okay? Ang kan ti pundara bubusi. Ko na ti military rin. Konan ka gali na ayo. Inalan ka nga to ti tong regulation ni kita tinandar ka ngayon na inayaytay na kanata mga idibita kaya mga kuman ka tanong atake ka nga. Ti ka nga punta bubusi. Para ka nga punta tigre mo punta pa yan inang ipungan na kon arara. Ara tapanin ke ani ki to ti ecosystem itari. Korabate sati. Mike, temeneta. Ko era ngayon ito ba irawa de arkatano tayo arbotrin moguri on ti tirayu ka kinti nawag moguri ngayon hindi mo ayu wa ki penen na ki tananari ti kirebukin ka pen me mo ki sana kin na ki de yu matara ngane sayu senora ki ba ila ma kasuka ki yo ma tara ki tira kirebukin ki de ngayon ranga ka ki ire ki nanon ti kain pa de ki para naron da eta ki na sati yarin sagi sinaki to whatever abun man nei kai tapo ke nei na ke bona ai pen bona ibukin ti tira ito ba era intano taro inte da kina ti yon radio ma to wana bona na ka bukin ana kala ke mane ara po namat ai ka ka ba ana telo rak ba on ti ma to aru nei kai na on ti telo anga yo no telo ana ya kai ni pa ya ka venia ki bukin naron na rakin pai kai me to ya no sa bubusi aron ti Nora ki nai ka iru yara po namat ya ki kamba ki to ko ki pa na ena to ki ka pa yemi me ma akari ka ki matan bai ka ibin sana ki no parang anor na lakin bai ka ba on ti ma to no ro mero ukandari pa ani po bogyan ti sa wayan ka ki pa yemi sa ti o tantin ka pa kain te moron ka pa ni on taranti tirayo koraba deputy madam speaker Koraba temeneta. Tisati kapanin po kantam strike. Berapa Deputy Madam Speaker ya kai tahu ti military ni nod na kaya ko ti kabel kan ni bukan na usirat pun ti bubusi amang uri panaya kan ni noto na kon ti military ni man tabon ni makuri sinang kai na lo kan ni tabon ti ka nga isa makuri ti sa makuri ti tirana na ti fei ti pa tirangi pun ko na taka yon na pero bare na pun ko ti verification yon ka nga pare nang bai ka ye ti ton apaki ora ya ki na ako nandi ke arame tayo yung anya pun tsaka pun kakuha kidi kina kun takang sila nga e payos ay mga kangaki ari spunta nga di ben sabu siya kana nangaroy na later Koraba sati. Temeneta. ako era pati po kati sila kan ni are ika ki amati te tangi lagi na rama ta ri inta kata kai ako si pantikaraw ta kai 20 ke nama ta noto ye te buga mo ro ga to en bendi ke yom de ali ri inte kata ke yom ya mo e ko wan ya e mon nan pen ya katani ya korek antani ngapa to ina non di ke mai ra yu on to ang ni ab mo ma ayomet te foi ya ri inte kata ke yom te mo to won yon ko anda antare aron pai ke indron de ke indron ya ari ta ke ni sati ari mane vi sati ya ni au kantani ngapa ni pubuga ko sa perintiro Koraba temeneta. Ya ben bukan disrak ya anda sana kona rasra karimina. Ya tabaka ki rong tisati ya karinek temenda may pesto ya honorable Choi Freddy. Ya na ko tisati. Koraba honorable deputy madam speaker. Murray tabaka usrak anambana tubai sui yon to te pepa. Ya kangai te kana. Napusia temeneta ya karinek areta pena. Pa kora tungure Atia kirau iro STV doa yon peso ake license enta kansira ibugin naki kapo nganakin na license iro CPPL ibugin karayan ika kit kanan tera bugina gaya mga katokagi kai peso kai rapa Koraba sati. Imanya nakanako ti kakakin na nasisira kiti sati ya karinek may pesto. Meron na kanoria imina nasisira kiti sati may notwa ay nanako nasisira kiti sati may mayana
Honorable Corral President Muera de Bon Cossin Tayo may buginari ya San Quante Kinari Yarari Yate akan Akapote akan te merita mente pota kin deire yo ya na komana ya puta ke mana stra kin tayo na to kan te tayo tai ra kai ken pongira kai maira maira ngana na tai te merita te pota kin makuri bukin tiaka ako painara merawa ya ana pori pana ta ke siwa pa ka ana na stra te sa te me peso karinek na ko te merita. Ko era pati Honorable Deputy Madam Speaker ko era pati sila ki meron sa dito man may peso karinik o yo ka kana ti Madam Speaker the Speaker ko rin ay nano kawak inte akin na konti sa dito man may peso to kin dili ke uwa tanga ubi mau eto ki mo kamukurai Steve Dawes man TUC o PTC ibukin aki rakin anak ini bayar CPPL yon walking and the services at Steve Dawes. Koraba, speak. Koraba te minita, pokon na select manday te sati. Koraba, Honorable Deputy Madam Speaker, ikai tahu di minita na kaya ka. Yari tara na nakawag na, kaya ko kasi na nakawag. Ibigit na kaya ka, kaya yak busmaya kiti, Trans TV to. Punta karan karon nakawag kan ako ira pare. Anay punta kin na may awya arabutan no amit ayakar ke mane mga pundi ama kuri tabmet ay narikin nan irikin na ti may awya marakin na may. Napusiya ti minita karinek. Tira bukina o tira kay ni beire aki yai ko mita ya kantani nga kain CBBO kaya karika akatukan na ayawaki Stevie to ay kay. Koraba te sati amay te minita. Ako era pati ako si dawas pun kain dito kinang kawag mati sa tiya kalinig ti tiba-tiba singa peso yon ti ma are ako ari ay kain ni pare agito yasan kami ni ti CBPL ma Trans TV to sa ki ato ino non tayo ki ewaki ti CBPL ma Trans TV to sa ki yawasan da naki ira kinonon tayo kain ni pare aki nga nari yasan kami ni ako ay ti case to na yon te ko to ane karogi edite wo na wo pongin te na makai na piri wo te ngati meri mau ayo are karogi nga parano ko ye paye ke ni karogi ta ino nanti akan tinggal lagi ya kan kita bayar ye kanga ana mandate te CBBL mungkin terakin paye ke ni karogi te Trans TV to sa ke ato ando na itakin ye ite itera te pokon kan ki atau asan na kira kinano na ino ti tai kan to na me pokon kare ken ti kan ko yeti no kan Stevie to sa ken ki awak ko are ke ti kan ko de CBPL ba ma pun mus no kon yetap ni ka buino ki kai ke me yetap ore akato ki kai ke pa na ko are ke no kon de CBPL bukin karaw kina bukin ka po kina kon ano to na te ka pepe ma ito ba non tayo kan ko asan ora ke baki ra kino nei ke atang yan ni yari ge ngal ti te ka nga ayo au kan ni nga pa ni bubo ke mo an ti di man sigero para bate meneta po kan absira kita kawan tay te sati. Berapa Honorable Deputy Madam Speaker. Ti bukan ti siak antai ay ka ama kuriang kan tewaker di Stevie Doring noria mia tan Stevie Doring akamus area katoka kayo contract ditayan pando arita ki mga yo atau ba pun kain ti office di CBBL mga pun wagin na kamauri rap Koraba te sati amay ngaya te minita ko ela pati te kan tro kono anti tro kono yana ki Deputy Madam Speaker, bawa kita CBP ang ngay ma kurupul makuro naro milyon piso o tis. Ang kanaro na pa kaya buat orang ayo, masih nanti enggak, an kaya kawan, pa kawai, ikurin kau orang kaya orang yang itu seti, ma orang ayang, an nara toloi di tadi masih seti hari ini, di kapan ini roi orang, pa yesan dengan kanaro na pa kaya ayo, yesan dengan itu orang kaya. Koraba, Deputy Madam Speaker. Para bate mineta po kan absira kita kapalian tay te sati. Pesi dapat ya itu di minita karinek
yasan nora kainora atau pun bukan di ya kabanan bukan di sirak sabun busia di minit tayo ya pia mga kau ka ana Stevie to contract no ko ya kain peso atau TUC na harap Korapat Satay, 10 minutes. Era ba te bokan te te ayo ron sa te kali ni ko sinoro na ron sa te kali ni ibuana ana po nam sa ni tagi mga ni ayo asna mga ratara te tawake yo asna kaso ya kaso ko ira ma te sa te ali ni ba sa merolo ya si biao sama boleh tagi no ina ni kali ni bokon te merolo ana swaki na ayo ma te si biao au kanda ni apa ni bobo ya te malos vi kaya ngi dara balik Korapat minita kaya pun pene puakan ti srak yan sena ko narasira karimina. Ana tabaka ki ron ti sati mai taroti ni yata temenna karinya ke honorable terieta memeniki yaki ana ko ti sati. Madam Deputy Speaker, ayo te ando sirak. Te pequeno non puin teos ai tai kana. Ayo pusi yo yakena no kain bota. Yo bukin kamay tagen di kita tapin dan. O kapapakan di kimanin sintiran ayori ari kin kona spaspa kitenan na kuya kain te kawai pa rawata ka ako nan nakini kin may non tan sintiran tera ya san koroya te taute ka yon na pubusi yo prop Korapat te sati na kaya kakam sira kayo iron te minita te pota kin makuri ibukin makurian karikira ke ako te metuan kora honorable te kewa taras ana ko te minita. Korapa Madam Deputy Speaker, ada yo ibn ko pala na pensira ko tawag ka pala na pensira kinon ti bakantay. May may na kana ko au kaya. Ana po usipan na kasi ite ka kana puri na ti au kaya kan. Naran na rite kini pa. Sa ti men ko na usak. Pati sa ti may tarawati na kita. No na nakangain ganda upitak. Ti speaker ko rin ikaita wa ti sa ti temenna. Karineki may tarawati na kita. Na nasisira kay yo. A full stop. Ito yung kanda rin mo yun. Ante ni matangin ang kanda. Honorable Speaker, I thank the Honorable MP from North Tarawa for raising this request. Full stop. What I said, I can't already yan. Nakatapan te kairo at the typing here at the miscommunication ni meron na rabis mati. Na ayun kanda kaya ka. Deputy Madam Speaker na kundi sila kayo. The Speaker ako rin kahit ako at the set man na yon kabete para kakaya kekatan tap dan ibukin communities ke yon pota ni kay tarata kanga ayo kurapa Madam Deputy Speaker Korapat te minita te sati pukan nam sisrak te montay. Prabha Speaker, aga bukan daw sila kasi lona. Raw sa tigari. Kaya sana de pagkat sila kaya basta po na. Ay ibon na katayo na bete. Kaya mataw ay sinte tinari. Takaino na yapon tangira ki pa. Ibon de beke de tema no. Ay isme ya karo kinga ya era pataw te ariet. Korapat te sati te minita. Dapat sa tiri kaya kaniyak ako ada san nako kaya kada pun sita pun ba kaya kana kon dawn sa tiri kaniyak di man bay tarawati na ita ti ako ada kan ay eto yo ay pun kan po no ba yang ada bete kan kategori ay pun te kapene ro sirak yang ada bete kategori na ko idan tamaro de tiri kaya yo kan bete kategori mi weekend kapene probably tibiti betam speak Korapat te minita kuawa kai kam nora mi wata pepa ye na sisra ke te sati me yarore ani eme ari ya santo ka yohan te wata pepa me ya san dinda pena ana bobusi te rana re te sati me yarore karinya kana boni sitaka bai siklif mante ta yo ke aira nganda yo ya pon kar ko ro into kindara ara sisra me ke hayen te bonga yo kiraka te kosi bukin te para ya pon me ta ko te para ayuan te paka me iron te minita te potakin makuri bukin te akawa ako painar merawa honorable pantak siwa wena ko te minita Korawa, Madam Speaker, ata ko mai nei korawa smau yan para tuanara harabui yan manera mayo. Ata yan kami niya, hanga nikapaka on extend te ko na kon na ko mi ni kapene. Altante ya kalinya kin kota kima kain na mobis
the speaker. Ito pa asan pa rin kami bepan ko. Sabi rin ako, ikaw ito na pinuto na rayon. Na di tapo rin kirayo ano tapo di tuwari ariya di taran tapari. Ngayon, yan di kangatay levo talk show as nakaroy igi. Ito ko pa aliasan para no ko ikay yun na mi bepan ko kaniasan sa ginobi. Yay di tamo ito na di tamar ito tan. Kahit ori sabon katay kinapagi pare ya pun no na bade indan katay din sa kain pa na bantay por na maragi asa man ko na pa min paran na yo. Ayari ya te ko no ko min kamen asa kaisbo higi da ngai e parang kay sa bena bandai no ado ya kano ko ngan tabe ware ko tabe ye di Madam Speaker ya busi ba tiaw sa yo ma muslim mo ngai karo nang muslim pa ya po ai min no Korapa te milita ang kaya pun sa nyo te kasi bugin te para iya kan meruro yon to kasan kam na roy penang para Aya kaya pun ngami da kasi bugin te para ya pun te de panan ka kaitaw mayroong des anabis te speaker tenan kira kaya na rabisin kapenin kaitaw wing kami digi bugin ta kami mengki mani ngapung karo katayo au kakaitaw na penakoya ti ay officials kan de cabinet ibugin makuri makai bugin kaya hakakin yasira ki nakain na ya arap makoroy ka kokoro ay pun kami ni kapene panau nakain au makoroy mayana raw sa ti in katakiroy kami the weekend ay asa tutuwayo na tikirawi weekend tara-tara roy asa man kaispo na kontemari pong tiaw te puina kakang kamra pa ay masaramat tiaw singkay